Basitshela ukuthi nxa ukuthi thina kasibhadalwa ireason yokungabhadalwa kuyini. If kuyikuthi kasidlulanga i35 kilometers njengokufuna kwabo njengokukhuluma kwabo, kabasinike ubufakazi obugcweleyo ukuthi kasidlulanga i35 kilometer. Nxa kukuthi kulahleka ngilahleke ngedlulela ngizange nilahleke ngithathi i-shortcut, ngilahleke ngedlulela ngayephenduka lapho engilahleke khona ngazojoyina the right route ngahamba ngayakufika ngaphi lapho esiqedela khona. So amakhilomitha ami wonke ngiwagijimele yi45 kaso mancane kulalawa kade sifanele siwagijime, but ngestora basitsho wathi i-course ibimeshwe 43 kilometers. So ngifuna ukuba kwazi ukuthi nxa ukuthi bathi kabasibhadali umuntu othiwa senguyu number 2 ubekatshana ngigijime ngalahleka ngaphenduka ngabuya ngathatha the right route ngaya ku finishing ngaze ngafika ngahlala, but still umuntu yena loyo yiwa bafuna ukumbhadala bemenza number 2. Sekusithi thina siyashare imali ka number 3. Why? Yiumbuzo wami kungani khona ukho kusenzakala.